Then the Haka Times ni thong conduction ding mi atang pi ka chimlai. November ni red team nak adit yang by President Tu Pu Handi Wan Thieu Chu than tlanga chamlai. NLD ni an ka deu ngai Haka than tlang le falama CNLD an chaklai ka zum tia puri chas tu ni achim. Tu ten team nak he kamma tok te jun kan izum ko a big in than tlanga ready gan si tia Dr. Mu thang ni achim. Haka him tu den panga a pali gan mulai than tlang belte a phyang wi lau tia pu zo boi ni achim. Haka si na COVID-19 na zo pakhat law atang chang. Minung somnga chung me pek somna nan to a chun dan tet nan salai tia UC ni chathen achwa. Ta chung thang korak chimlai. November ni red team na adit yang by President Tu Pu Handi Wan Thieu Chu than tlanga acham lai. Ara lai mi thong hikum ku November ni red zerbani team na adit yang Nimaram by President Tu Pu Handi Wan Thieu Chu than tlang khwa asilawa than tlang penga abol jam lai tia tombong ngai tun hasin in October ni somthum ni khat a kan thei. Team na adit yang chan atip mi hi tu ten jong amyuta palai mi phuna chu than atim cha asi than tlang peng khote chokha zonga me pek so min khol atlon le si tia kan thei. October ni somthum jing khan chana thlang lai atlong October ni somthum ne khal jan hi than tlang bopti chas ni janria dum tina antopyak tu tem bright President Tu Pu Handi Wan Thieu kholon na atlam atlingai ngai ko I ani cha jin ti ding zai man lo tainak chu za hu ko lai tia chinram kul photo speaker pu zo boi ni da kha tham sa chin Hikonga tantlang an LD Secretary Pu Phunlian Pheni by President Akholam hi ni khwa athikawa chun November ni hi chon ni khat mi khi khorim tlang leya atlong lai ni khwa achet tuwa chun an lamsul achet do lo cha a lamsul that do nak by lam tlang zo phailei ti ben tuk atlong te lai banjang tlang tu hi chu kan phulai arak tin lewa atlong sang I chan angai ti lo cha a atlong ti lai lo chinnak adi tyang hi thantanga acham ko lai ja da kha tham sa chin Puten chinnak a by President Tu Pu Handi Wan Thieu a chu nak ding amyuta mi hun a ama Pu Handi Wan Thieu NLD Dr. Ban Hunlian CNLD le Pu Sanglem Hung USDP and Izom lai tia kan thei NLD ni an ka deu mai Haka thantlang le phalama CNLD an chaklai ka zum dia puri chas tu ni achim Puten November ni red team na a chinram kul pengkwa chunga Haka thantlang le phalama hin CNLD party an thong lai dia zum NLD ni an ka deu mai ngai dia lai miram khil zo phalnak leya bochen mi le Tetial thiam puri chas tu ni October ni somthum jan da Haka Times zumbro na a chim NLD ni hin an ka deu ngai thanchan asi an ti cha a lai party atan mi zong ni NLD me kampet asana in zeban nan tua kholo thongni period phung zong anram kholo anram kholo titik a anram du ro lo ja krwa chun a hom han upadi chunga umlai lo phung abur mi dan kan tat di halai anti sornak tak tak angai lo mi zong an tlei thuna kan lot na khe anrang do ro tia krwa media hoi na chu apali na in tung takhat asi na in tlei le khiti bentuk in jalon na hello Rondai na kong zonga sa se thil dang zonga running an kan deu mai ngai tia puri chas tu ni da kha tham zumbro anak a chim Haka thantlang le phalama CNLD an thong lai ti mi konga hi CNLD ni camping tu specialist a amman meeting ha zong an sangai bidang zong ni an nol an chon ko na kha chun ku hun war ngai ni chu mi phun chawo kan lak tham lai an ti mi te hi si an lak kholo chu umri se kha ado tuk mi si pilung chhena kan chawo atar ni kha an kan chudi CNF ramchung an rap ton leu I Dr. Sikhani achimni kha si zeban ka hal halai lo kan chawo an kan chu mi kha ka hal than halai dia arak chimni kha si ko dia puri cha sa tu ni achim chap chun kalenu university khi the working people thongsam cha karak tun lewa an sakni si chulewa chun chin straight kholai di in conductor lamang hanak an tua tilonga kalenu kholai skaram thanti SI kachin hung to hibentuk ramri in na kongpol jong CNLD ni an hun aupitika kamma lai atimi Haka thantlang le phalam achun CNLD an chaklai dia pu vicha satuni achin phone CNLD ni chawo lak thanding an chimmi ramri en nak hum him nak le
NLD ni an kadeu ati cha a atu bentuk in hakha thantlang le falam a CNLD ni tainak am hulai ka zum tia puri cha satu ni achim hi ase tutan tim nak hi kamma to pe jun kan izum ko adik in thantlanga ready kan si tia Dr. Muthang ni achim November na red tim na a chinram kul hwabin totik a gamma to te jun USDP kan izum ko adik in thantlanga jun tutan pali kam hulai tia chinram kul USDP chairman le atu leo hlotto palai Dr. Muthang ni October na somthum na khat a achim Thantlang hi tudan pali a i adi lak in kan izum ko hakha belte hi tudan pinhi kampalat a tudan pathum mindat a tudan pathum matapi a tudan pinhi phalam a pinhi tadim a pathum le tanjang a pakhat ti in kamma le tokte jun tudan kam hulai dia kan izum ama belte thilchu lo pi in a thlang sol ton i thimna result ni afiantar te ko lai dia Dr. Muthang ni da hakha tham sa achim USDP party chu thongni thenga kum chimna a under na in thongni kum chimna a chun nimaram pumpi khobin se chunram kul khobin se abik in thantlang me mun ha a tainak muding in ani zom tia kan thai taina ka si nerian ton na odor thil phak than ton du sisia chun nalung athlim ning te in tha kha thams ni mam foite in kan to pya kho Hakha hin thudan panga a pali kim hulai thantlang belte afyang longai te puzo boini achim Nomba na rathim na a an alji party in hakha hin thudan panga chung a pali chu kan hulai thantlang belte afyang longai te chinram kul chawza hlo speaker puzo boini achim Thantlang a kan dirhun afyang law ka timi hi aibur khwami pakhat kha ka halna tutan zaitin ahoda nam pek lai ka tin ha Pitu achun CNLD in pu van boilian kampek lai amiuta a NLD in vice president kampek lai pine number 2 a slai lungthitum kampek lai enti chun lai tak bi hi in songa NCE kani chu lungthitum ni fuchang tun khachiu a kambam i ama kampek lai enti ve chuza a thantlang a hin Pitu mem hun le pine number 2 mem hun hi kandir hun afyang law hakha tua chun thudan pali bak kan hun ko lai dia puzo boini da hakha tham sa achim memaram pumpi hwap chun NLD ni kan te ko lai abik in hakha a kan thong lai thantlang belte hi thong hi thenga kum thim nak leo bantuk in zachau nak tam thong long kan thong khau ti jong puzo boini achim phun hakha sin na COVID-19 mizo menung pakhat long atang sang Hakasin na COVID-19 mizo pakhat long atang jami minung paruk ni damnak am than sang tia hakasin uk Dr. Mong Byakong sin in October no somthum le ni khat a kan thai Dr. Mong Byakong ni atuleu hakasin na COVID-19 mizo pakhat long atang sang October no kul le na kwa a an humi pa asi amahi yangkong in arak lungmi asi Hakha University a quarantine chami asi Mahan atang mi minung pathum jong October no somthum ma damnak an hui an chak chang ha te da kha tham sa achim atuleo hakha ko chung facility quarantine a arkhum mi dilak minung songa le pathum an si Hakha University a minung somthum le pani Hakha GTI a minung pakul le Hakha Natala siangina minung pakhat an si tia kan thai Minung soma chung me pek som nak nen to a chun nan tat nen salai tia UEC ni chathan achwa thangni kum nomba na red thim na a party pakhat le pakhat izom cho na in me pek som na a anwak peng na minung som nga chung lot lo in le peruk dan in thuder ding ti mi no an chwami azul lo mi chu COVID-19 upadi ning in nan tat nen si chang lai tia UEC ni October no som thum le ni khat a athan Hino an chwami ronga mundam ko bilu khwa a MUP chu minum athong lang in thajang lang ter ding in anetim lam mi jong an le than tia bilu khwa komim pi han thun ni achim COVID-19 zot na liu jana party ten tun hani minung tampi in thajang lang ter nak to loading in Union Election Commission jong ni athan na in athong mi party USDP le NLD aten tun ha chu ni fatin in motorcycle he thajang maktar na in lam an zo kang din ha Peting khwa jong a October thachung a mibu in thajang alang tar tu NLD le USDP aten tu minung kulan hi jong COVID-19 phung ning in nan tat ding in taza an join ha tia RFA ni alang tar
tu ten dah ka times la hal thang chin nak chu hi vel in kang ngori lai azau tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom thong pangling le adik phami thong zau ngai na du asia chun dah ka tham Facebook page kha like follow le share rakan to pyak ve chun YouTube channel zong subscribe rakan to pyak chi ilon sung ka si